Dobar dan, moje ime je Biljana i u nekoliko kratkih slajdova u ovoj video prezentaciji predstavit ćemo vam kako da na brz, jednostavan i povoljan način zaradite na internetu, kako da predstavite svoju firmu, kako da se reklamirate, odnosno dođete do dodatnih prihoda. To je ono što nas sve muči, kako da unapredimo prodaju, povećamo promet, dođemo do novih kupaca ili ojačamo naš brend reklamiranjem na internetu. Naravno, često nam razne načine nude kako da poboljšamo rezultate reklamiranja, oglašavanja na internetu. I pitamo se koju vrstu internet marketinga da odaberem. Email marketing, izradu web sajta, pojačanje sadržaja, društvene mreže, Google AdWords, oglase i tako dalje. I pitate se sigurno treba naporno da se radi i da se uloži dosta novca. Međutim, postoji lakši način da se dođe do klijenata i mi ćemo vam pomoći u tome. Pored naše pomoći računamo i na moć lokalnog marketinga. Naime, jedan od Google algoritama daje prednost lokalnim rezultatima pretrage na internetu, pa ukoliko se čovjek iz Subotice ili Vranja nađe u Beogradu ili u blizini vaše firme, uvijek će mu izaći lokalni rezultati pretrage kada traži neki proizvod ili uslugu na internetu. Tako je nastao portal mojabaza.com. Kao što rekao, to je jedna brza, jednostavna, povoljna biznis platforma na kojoj možete da se reklamirate, da se oglasite, da pojačate postojeću reklamu na internetu. Taj portal radi već više od 8 godina, predstavljeno je tu već više od 1000 firmi, to je dragocena baza sa preko 100.000 oglasa, tu su pregledno, jasno i tačno navedene informacije, odlično je povezan sa društvenim mrežama, pored tog komercijalnog dela, značajan deo u magazinu postoji u kojima se objavljuju novosti iz vaše okoline. Što se preglednosti, odnosno posjećenosti tiče, oko 150 ljudi, preko 150 ljudi dnevno uđe na ovaj portal. Naravno, intenzivno radimo na povećanju broja posetilaca. Ovo su neki od naših zadovoljnih klijenata koji su prisutni na tom portalu i da bismo što vam lakše omogućili predstavljanje, napravljeni su fantastični internet biznis paketi, Basic, Advance, Smart i Top Premium paket. Ovdje ova 4 prethodna slajda nećemo se dugo zadržavati, nego možete da zaustavite program, odnosno da se tu zaustavite, da dole u pozoru ispod ove prezentacije postavite neko pitanje, komentar, nedoumicu ukoliko imate. I naravno, pored tih osnovnih basic, paketa, postoji i ekstra ponuda koja traje samo do kraja ovog mjeseca. Za prvi 10 firmi koji se jave, Advance paket koji inače košta 5.000 dinara, ali se odnosi samo na 6 mjeseci, stavili smo da za 5.000 dinara za taj fantastični paket dobijete reklamu na Google na godinu dana na 12 mjeseci. Ta reklama će dodatno biti promovisana na društvenim mrežama, ali to nije sve, jer tu je i ekstra bonus, jer se samo do kraja ovog mjeseca za one koji iskoriste našu ekstra ponudu omogućuje postavljanje vašeg video materijala na YouTube kanalu i to potpuno besplatno. To bi bilo sve za sada. Predlog je da pogledate još jednom ovu dobru ponudu, da vidite koji od paketa vama najviše odgovara. Pozovemo vas da iskoristite ovu ekstra ponudu za zaista fantastičnim bonusima i mogućnostima i uštedama. I to je sve za ovaj video. Vidimo se uskoro.